15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Hadian laisengi bagi Executive Committee ke Khasi Autonomous District Council kala pentep bala weng sipor na suspend yu PM aina manik siem na kakam gumus iem ke hima meliam kala mi kejing pensyai ke company haga arpsan trek jemang arjar rio na ba Denzel R Chen Executive Member bari pej ektenat ilaka administration berba Winston Tony Lingdo Chief Executive Member ke Council halal ki nongrem bala shemmi ke rai uba Denzel laang ba aina manik siem la penkhanya ke section Cutway in bracket Sun jong Khasi Hills Establishment Management and Control of Markets Regulation Act kat kandai spanya pundai but 1/8 share bau siem udiban siu syak council ulaang baka 10% market share kariga mandatory provision henreu aina muklem siu adal blapa igdiman notice ulang badang shen lapa notice but pan syukos hak bala syong hearing ru halor ka 1/8 share ubaden sel ulang bau aina mi kani chu siu adal blapa jim pengan mau labun bun sin ulang ba 1/8 share la chu siu da token bola pentep banadu archa khat pra hadu menta ka pisa ka belalang kalong laiklor arpsaulak prapsanajar arpodungka amdai lahijar kror kembala pau nomor kidon kicing bakla kani ka boleh mangi isu tu ka Stephen suspend pending inquiry ya i ICM Imam Lim kolong ba kajing violation jong i ya kani ka section 11.5 jong kani ka Khasi Hills Establishment Management and Control of Market Regulation Act 1979 but ya ka 1/8 share by even CEO sa kani council ng resolution 1953 mo tinggal kambakan kamsya ngan kensya ni ka 10% ya ka 10% nadu menswa wat ana karon ha rules sungilu bakari ka mandatory provision by di ban CEO ka 10% ikem na CEO du menswa ti hagni adu menswa ru adu kisnam ajar puar at pulai apsal la sensisan di jiman notice ba di ban CEO 10% henry Kim Ju Borom yang kata, but Kim Ju Siu yang kata 10% syaka des council. Mo, dia kani belak dep ngila isu daga notice, but ngila pan syukos, but ngila sim hearing yang kani kamru. Dia kabai dia baka 1/8 share ru, mo, ya 1/8 share kat conclusion jungi 1953. Ya kani ru Im Ju Siu. Im Ju Siu la bun snam but ngila ai reminder man usnam ba in siu kani ka 1 ya kani ya ka hima ba kan siu kani ka 1/8 share hari Kim Ju Siu mo ya kani ka 1/8 share ti kani li karon kat kum condition 9 jo ka sanad ada mention ba in siu kani ka 1/8 share hari kalong ka basusi ya ka 1/8 share isu ada kata token token daga ikata ka token ngi mela sutu hari hadu mentah nadu usnam aja ka pra hadu aja pusan ka amount ka belalang kum la mi ka kubor kalong laikrur arsaulak prapsanajar arpo mo di nakaliangi ka don ka error ndiat critical error mo iba i hajka ngin ayu ponya di koma dekari laikrur kamdei lai spakrur ita di kini di daw ba balay ba ngihap mensim ni senjam balay namar ba ila undermine ya ka authority the council ba what ada ngila issue notice kanu sen di man notice la issue ji betep si kan man gapo bin siru le ikem sim ngasio di kata di daw ba balay ba ngihat sim ni senjam ba ngihan le kumni rewat ikaniru ngadep sim hearing ngadip ngila ai ke notice na ai syukos reply la yo syukos passing la ya ngila ya puli banyak ni tambangim sim lahun ni kata bai hading la sim hearing ngim sim lahun ni kata kajing jubab ti nang kata daw ngi sim senjam banyak haman le da ni ka kumni ba ya suspend banyak pending query mengintip tik ben kita ki among bi ban siu sini ya ka 10% import jusio isiu kade gabo isiu kalong kade ka 1/8 share muli tari atang kum token tika amount ka poi tang khat arla harena du arjam du usnam arjar khat pra du arjar adusan ka apa du laikur bukan mene ti hande harum tang nang yo tang khat arla
Di kata rugi aku takut token mengi melak sutu pada gay. Mo kibun ki jeruat mo ki ong bagadi kata ka rules jongki 2015 rules ke Henry Ribbon kenma baka regulation jongi khamhe banyak kata ka rules 2015 rules jong kamelin. Ka he act jongi. Mo but ha rules 2015 jongki ru khamdan hanono ba mention ba la exam yaki bagin seal ya kata ka 1 share. Kamdan he ru. Mo di kisah kita jeruat tang ba kalong clear ni ada go through ni ada page ba kini kijing seal ki balong ki bahap ban seal wa council balik ke share council kini kita ka market ka jinglum na ka yo kan kini ka 10% kan seal na ka jinglum no fee total ya kani ti ka bun ba ka mau ni ha man ya you kan ka bun ba ka mau lang he ba kan mana kena du snam na du mswa ki pa seal di mana sim yang kata itu kalau bun pelatih kamu. Kamu nak kalai keluar, pion mana bawa siapa tak? Kalai keluar kedai kawan Asia. Mah kalai keluar kedai kawan Asia. Dia kan ni kata persen yang market itu cuma lah. Lalu kisah mencuah cuma kalang kami shoot. Lalu pun sedang kata ke inquiry. Yang sedang nak sian. Mata ke layar ni layar. You bro ni han appoint you officer lah appoint ni judicial officer. Ubah Sri DS maknanya di ini lihat kuadin yang yuki bagi setiap saya ini baru ki bisa bilang beri bang yo ka council di tahi Nakaliang Chief Executive Member Long Yagawan 8 share aus nem archa kat prakat kendai kamdan jingtho asatia bala syusiu kum ko token arlak tengka Luang baus nem arja ka kendai arja arpau kacingmi pisa kalong sunklor arpau lang kendai punyo jar saus pak harwai tengka baka share ka badai ka himamaliam ban siu kada in rusan lak khat arjar tengka haus nem arja arpau kacingyo pisa ka himamaliam kalong laiklor nyop saulak laipu arjar san sau tengka baka share ka badai ban ai kalong saupun rulak nyop kendai jar tengka bad ya kan iru ki ai tang arlak tengka kum ka token bat terter habal syusiu da ki token hakis nem ki babun Ulang baka jingsiu kum katoken galong boro khat arlak tengka baka total income ga himamaliam ngadu usnam arja khat pra arja khandai hadu arja apsan galong arpsan klor khandai pupra lak prapo jar sispa anrupsan tengka Ulang baka total share ka bariban Asia Council galong laiklor arpsaulak prapsan ajar arpu tengka bat nakani dang siu tong khat arlak tengka kum katoken Mesko aban pensyai kinjat ha ka bidai bat kani ka 1 share mo Haki records ke bangi yo mangi nadu usnam arjar khat pra khat khandai ka actual income jongka hima meliam ni ki kam yo records ndri hau ni usnam pade ki siu shaka district council kum ko token bal ongi em in charge arlak tingka hau arjar khat khandai arjar arpau ka collection ke jongki ka actual income jongka hima meliam kolong san klur arpulak khandai punyo jar sauspa khatwei Di ke share ke begini ban siu syangi ke dahin rupusan lak khat arjar sispa nyo pun ru tingka. Di hausnem arjar arpu wei ka income ke jongki ke dai lai klur nyo saulak lai pulai hajar san pusau tingka ka share begini ban ai syangi ke district council ke dai sau pun ru lak nyo pun dai hajar sispa lai wei tingka. Ya kini ruki aitang arlak ya kini bro atli kisnem 2019 20 2021. Hau 21-22 pada ke collection ke jongki ke income ke jongki ke dai hinru klur arpu nyolak hinru hajar praspa lai pu tingka ke share bagi di bensiu ke district council ke dai hinyo pu pralak lai pu pra hajar lai spa san pu lai tingka tie kani ruki ai token lai lak hau arjar arpu lai ke income ke jongki ke dai lai klur khat hinru lak san pu saw hajar hinyo spa san pu khandai tingka but ke share bagi di ben ai ke dai lai pu khandai lak san pun riu hajar praspa sa pu khandai tingka badau arjar arpulai apu saw ke income ke jongki ke dai saw klur saw pu wei lak apu pra hajar riu spa saw pu saw but ke share bagi di ben ai ke district council ke dai san pu san lak khan riu hajar pra pu tingka di kini ki artli ki snem ki shu ai de token ke san lak arjar arsaw arjar arsan ke income ke jongki ke dai lai klur khat pra lak khandai pu san pu khandai hajar saw spa lai pu wei Bak share ke jongki ke diban ai lai pu khandai lak prapu ar hajar saus pa arpu pra syaka district council hendrai ya kani ki pat siu do menta tiap ba ya khendang ya kani ka tuken ke jongki hadu menta ki la siu khar arlak ka total income baka hima meliam ka kamai nadu ar hajar khat pra hadu arjar arpusan ke dei arpusan klur khandai pu pralak prapu hajar sispa hendrai pusan dingka
Tika total share bagi di ban Aisyah ke district council ke di Laiklur Arpusau Hajar, Arpusau Lak, Prapusan Hajar Arpo Tingkah. Tinakan ni ko mga ong mene kidang siu tang kat arlak kepada ke tuken. Di dehlor kan ni ke nongrip ba IEM in charge ng ilaka, ding ba ka jing pencai ke jong ba ngila ai notice la abon sin, but kim sim la honor ya kata kan notice ka ngila ai mengi. Jadi dehlor kata kan nongrim ba nakaliang jong IEM in charge ilaka. Ila ai kani ka suspension order hakabidai batu CM jong Hima Meliam. Haba benrap syusyu ba densel ula ong ba kamdan kanu ban ong ba kim hab ban siu ba le thu ba dan kisnam ki bladap bala pelaj egi Hima Meliam ban siu ka ba om hab kat kum ki kendon. Ula amru ba Hima Meliam kala penkan bon ki kendon ki ba amla jer syu bat ki yaj laj bek ngal ka chimbam khat tandar ban lum musur. Kum ong pia ha condition jong sanat ngare mention ya kawan each share di ban siu. Mo kamdan ni takam merdom man cubatai bahai fi ba ikani kari ka jingsiu bagi hap ban siu kamdan kanu excuse ne kanu down ne kanu exemption clause bagi kim hap ban siu kamdan kata kadi ka 10% bagi 1 each share fi manta hot idon da iwe jing ba kini ka kila yesim mo hakani ka 10% kiong ba lasha exam don husnam sha exam mo re kum kata kalau without jurisdiction namar kamdan hanunu hani regulation jongi kaboong ba ka don provision bala enabling provision kalau nak pareng mo bala ban exam ya kan jingsil kadi ka mandatory provision bahap ban sil ya ka 10% bagaimana asim exemption ini di ban shi ban rap meneru ka jinglap jongi ya kani ka market regulation jongi le tika bon ba bagila violate saya pernah yang ba kani ka market regulation jungi fin lap ba ni kani ka Hima Meliam kala violate ya bun ba dia mengan jeru kala bun ba section di hari section ke ba kongsan do ri ka tu ka 11.5 ba omne ba kam still 10% hari ban ong kata kikam boot ini ka regulation jungi te kat bonan ni ka long ka ayat light ba bros kata ki ai bit tang ngan dapat yang record skilap bagi muju mention yang gari abor ki ai ni work order ban collection gini musur mo kim ju ai open tender ki sha bi menteri jol kamjon tang open tender ki ai tang mon shwa ba kan di mentah ki ba adap ni ki sha bi di menteri jong ki collect hi bi kamto ti ki hande wat haba ka ak jungi kala mention hanni ba hab ban le da public auction mulak masuk ai itu buat kata ki violate lagi bon mari violate ni ti tang masukan pelengkat buat kuat ban kan mi jerut tan kan cuba tai kita belum min ba ni di bagi lihat ba ki undermine ya ka authority jong ka council bangi hab ban sim action bangi lap ya ka hok te bagi basa bagi di ban siu bagi di ban le Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya